akhara kang weneh wa fi khabari lan iku kasebut ing dalam siji hadis akhara kang weneh yakhruju bakal metu sapa as-shaimuna wong kang padha poso kabeh metu min kuburihim saking kuburane shaimun wa yu'rafuna lan den werui sapa si shaimun birihi afwahim kelawan ambune pira-pira napa niku cangkeme as-shaimun bisyamihim kelawan sebab posoe as-shaimun bisyamihim kelawan sebab posoe as-shaimun yutalaqqauna bil mawaidi wal abariki yutalaqqauna hale den temoni sapa shaimun temonen yakni napa emul sebagaimana tamoy disuguhi bil mawaidi kelawan pira-pira rampatan bil mawaidi kelawan pira-pira rampatan wal abariki lan pira-pira wal abariki bil mawaidi kelawan pira-pira rampatan wal abariki lan pira-pira kendi yuqalu den ucapaken lahum kadwi shaimun apa sing den ucapno kulu mangano sapa sira kabeh faqad ji'tum teman-teman luwe sapa sira kabeh faqad ji'tum mongko teman-teman luwe sapa sira kabeh luwe maknana lapar hina syabi'ah ing dalem mangsane wareg sapa annasu menungso washrabu lan ngombeya sapa sira kabeh washrabu lan ngombeya sapa sira kabeh faqat atashtum mongko yaktine mongko teman-teman ngelak sapa sira kabeh hina rawa ing dalem nalikane padha seger sapa annasu menungso wastarihu lan padha istirahato sapa sira kabeh fayakuluna mongko padha mangan sapa si as-shaimun wa yashrabuna lan padha ngombe sapa si as-shaimun wa yastarihuna lan padha istirahat sapa si as-shaimun wan nasu hale utawi menungso iku fil hisabi ing dalam hisapan wanasu hale utawi menungso iku fil hisabi napa ing dalem napa hisapan terus baca boleh waqad jaa lan teman-teman wis tumeka fil khabar ing dalem hadis apa sing tumeka la ilaha illallah la yabla ora rusak ora bosok yani ora rusak sapa asyaratun wong 10 yani si utuh mayite ndak kalong awake al anbiya'u swiji para nabi wal ghazi lan wong kang perang wal alimu lan wong alim wasyahidu lan wong kang mati syahid wa hamilul Qur'an lan wong kang hafal Qur'an. Nah dadi mun bahasa hafizul Qur'an nika saungkuna bahasa hafid nika untuk hadis. Hafiz berarti banyak hafalan hadis. Mun hamil nika penghafal Qur'an. Lake hamilul Qur'an bine hamilatul Qur'an. Bine hafizah aslina. Cuma pon ki tak masalah tak apa-apa. Keng bi napa bahasa lebih tepat untuk penghafal Quran bene tahfidz bene hafidz tapi hamil bene hamil ngandung bahasan kereng bini hamil ngeba anak hamil ngandung nika hamilul Quran atau hamilatul Quran
wa hamilul Quran lan wong kang hafal Quran, wal imamu lan pemimpin imam al adilu kang adil, wal muadzinu lan wong kang adzan sing tanpa bayaran, wal mar'atu lan wong wadon matat kang mati sapa si mar'ah fi nifasiha ing dalem nifasi mar'ah, yani mati krana ngelairno pasca kelahiran nifas. Waman lan wong kutila kang den pateni sapa man madzluman hale den kaningoyo. Waman lan wong mata kang mati sapa man yaumal jum'ati mati ing dalem dina Jumat, walailataha lan mati ing dalem malam Jumat. Dalam satu hadis dikatakan yakhruju shaimuna min kuburihim, akan keluar orang-orang yang berpuasa dari kuburnya, wa yu'rafuna birihi afwahim, akan terlihat dari bau mulut mereka, bisyamihim karena disebabkan puasa mereka. Etemoh bener orang se apa saneka jaga di dalam kubur kuaku tau sangakoh kula apa mereka tau sa dari lesan dari mulut mereka sudah nampak baunya. Bau apa? Ya borok om jeneng akhirat kuaku imun setia. La khulufu famis shaimi atyabu min rihil misik indallah. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak misik ning sandinge Gusti Allah. Kimon semangken jek tak santak mau ngomong duk beduk jan kelebun morleke tos nyotos jan tem nyentem jan bau no ayo tem nyentem kemuah jan mon duk beduk mon hur-duhur engki ring pacet ning dunya. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa atyabu, bukan harum tapi lebih harum di sisi Allah min rihil misik, daripada lebih harum daripada minyak misik. Minyak misik itu larang mun si asli. Mun si sabiasa gisik misikeun geus. Etemu aku dari bener orang siapa saya penjaga diri kubur ini kayak pangki, maka isambut bi para malaikat. Isambut apa? Yutalaqauna bil mawaidi wal abariki, mereka disuguhi rampatan-rampatan makanan-makanan yang luar biasa, wal abariki dan tempat minuman kendi candeng jaba kendi beri kendi wal abarik pan kendi selap-celap seger-seger. Akhirnya malaikat adabu yuqalu lahum kulu faqad ji'tum hina syabi'an nas, silahkan makan semuanya yang apa yang ada di hadapan sampean, makan semua, minum sepuas-puasnya. Faqad ji'tum hina syabi'an nas, kamu dahulu benar-benar dalam keadaan lapar di saat orang-orang lain dalam keadaan kenyang. Saya tak basah sampean melapar tabun. Washrabu faqad atastum hina rawan nas, minumlah ini minuman di saat orang-orang karena kedahulu kamu betah dalam keadaan haus, kamu rela dalam keadaan lapar dan haus. Hina rawan nas, di saat manusia dalam keadaan segar. Wah, malaikat si memperse nyuguhaki, monggo silahkan rampatan-rampatan nih kedeur.
Ya saya kenyang itunya saya tak teman lapar, ya lapar bejaga lah. Tahu saya ngucap pula apa saya tahu saya temu lah dari colon dia tak bau sekali. Hari ya. Si sarapan benar-benar guru. Hah? Hari ya saya ngebaik ekstra jos mari tuhur bi es batu ruah. Di saat orang pada lapar, orang neketok saya kenyang seger kuaku kebalik. Orang se lapar itunya karena apa sah, arjeng ning dunya karena apa sah, sambut di para malaikat, dipersilahkan untuk makan dan minum sepuasnya, rampatan-rampatan dari suarga. Allahu Akbar. Wastarihu, istirahat. Pon jak terkebeter sampean jan malaikat. Istirahat sampean. Fayakuluna wa yashrabuna wa yastarihuna. Mereka makan, mereka minum, mereka istirahat setelah perjalanan begitu panjang ya. Dari dunya abok pun lelah, terawih, lesoh, tadarus, sengkah tapi laben apasah epaksah, monte epaksah, tolos tak apasah. Begitu berat ngedepin ketika pasah arjeng lapar, wah istirahat ning akhirat punan baca ke dalam kubur istirahat ngakan nyaman nginum nyaman ki istirahat di malaikat wastarihu istirahat penyaman wan nasu fil hisab orang-orang selain dalam kebodohan sengsara hisab yurus dining Allah Subhanahu wa taala halaluha hisab wa haramuha iqab si halal hisab di Gusti Allah pakaian demi pakaian, kendaraan, dunya ben saya kandi kalau menjenengan sudah aja hisab di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat saya beri di tining Gusti Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nikmat-nikmat nika mas'ul indallah. Bade tanggung jawab pakai ning ngarsanipun Gusti Allah. Tanya ki kapitung situng semakin berat. Orang siapa sini tenang. Ngakan, ngenom, istirahat. Jadi berpayah-payah di dalam beribadah sangat dianjurkan. Sakit di dalam beribadah, bersakit-sakit di dalam beribadah neka sangat dianjurkan. Sengkah juk aja, nyeloh kapi tak kenceng kapi juk aja. Karena neka kuaku semenyaman kulit sampean yang akhirat. Sengkah tak kenceng males seberang kalir tapi jaga aja paksa bisa sampean nikah sekuaku sebekal maraki kauluman jenengan banyak istirahat tapi orang sebanyak payah neng tunya istirahat aku neng akhirat tapi orang sebanyak istirahat neng tunya ya karya payah neng aku neng akhirat banyak lesoh neng tunya karya istirahat aku neng akhirat. Jadi cek nyare istirahat makin sampai neng tunya nih. Malah tak payah aku nang akhirat. Tinggal jaga aja. Terawih jaga aja masih sengkah. Ngaji. Ya karena neng dugale laku prei. Kemis holamatuah Jumat prei. Karena Sabtu Ahad to mosok teh jaga aja. Karena neng dua nih. Payah ngaji sengkang ngaji payah na sampean kok balas istirahat ning dunya cek nyari istirahat semakin sampean ne para ulama orang-orang yang soleh ne mujahadan on kuriadona luar biasa Pak tak kenal payah tak kenal lesoh dakwana luar biasa ngajar de orang ngajak de orang dunyana tenagana kesempatan demi kesempatan sudojo kesehatan beki untuk kepentingan umat istirahat bila kuaku dengan akhirat benih tandi payah tadi mon jaran tandi payah punah tak leso ya leso ya mon jaran tandi leso tandi bucel aduh leso nyungun juga terawih mari terawih boleh mari terawih boleh mari sini aku ngaji mari ngaji aku apa jala tak leso ya leso ini orang tandi leso ya mon jaran pelaku melolo rojo koyo. Jadi mon sampeyan nek kocak rojo koyo cek seneng. Raja kaya seneng. Tato cek king
dadi sape kake bahimah rojokoyo penyare kaji melolo maksudnya rojokoyo penyare koyo digolek tukang golek koyo ya kocak rojokoyo tukang nyari kaji hewan kocak raja kaya istirahat aku ning akhirat pon besekone istirahat ning dunya nika ya darah kulit sampean nyari dunya senika sekone istirahat pagi sampai sore alakoh malam ngelembur ya karena oning sampean cek bejer nika raja semakin semangat alakoh semakin kenceng alakoh semakin banyak bejerna ya karena kuleban panjenengan sebeda pikiran neka imbalan bayaran maka kerja seberat apapun tak terasa berat karena kita memandang kita menilai bayarannya bukan pekerjaannya orang ibadah di sini benetan di payah benetan di lesoh payah lesoh tapi karena imbalannya surga imbalannya pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat terus ibadah. Haja tandi tak nambah rasa tak semangat nih kah sobung pesimis nih tadi optimis terus karena genjeren ya lem orang ngepoci orang tak ngurus pokoknya ibadah deh ke Gusti Allah. Jadi istirahat aku mun sebenarnya istirahat neng dunya karya payah nak keku nang akhirat nah orang sepaya neng dunya ta'bid salat duhur mari salat duhur ta'bid asar ta'bid maghrib sekejap lagi esah payah ring apa jeung ni apa sah payah ibadah payah keng payah na sampean ku ibeles kare istirahat ta makana tenger orang sebenarnya istirahat neng dunya karya payah na ku nang akhirat orang sebanyak payah na neng dunya kare istirahat pagi nang alam akhirat pon orang lain pada berneng hisapan kapi kikar orang sapasan nikah dalam keadaan istirahat beda hisapan ini hisapan sesekone hisap yang hisap sekone tanda apa? Tanda orang nikah hisapan sekone dari lesan hisap dari tanang hisap inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula sesungguhnya mata telinga bahkan hati kita dalam hati yang mempunyai rasa benci kepada orang lain iri kepada orang lain Allah Ta'ala maha mengetahui inna sam'a wal basara sesungguhnya telinga pendengaran mata penglihatan dan hati kita kullu ulaika kana anhu mas'ula semuanya akan diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cek benyan hisapan nika nah cek benyan hisap nak orang setapa te banyak omong sekone omong sekone hisap na ning surat Al-Haqqah dari madhabun Gusti Allah فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Mereka yang menerima, adapun orang-orang yang menerima buku catatan amal kitab diberikan kepada mereka dan diterima dengan tangan yang kanan, maka dia berkata, ambillah dan bacalah kitab ini. Yang mula nerema buku catatan amal neka kelaban tanang sekanan neka insyaallah orang sangat neka bakal apa? Bakal odi senyaman
hisapan-hisapan seringan fi jannatin aliyah fi 'isyatin radiyah fi jannatin aliyah. Tapi naudzubillah, adapun orang neka mula nerima buku catatan amal lebih tanang sekacer bisimalihi walayadzubillah ya, maka pasakone hisapan dari omongan neka hisap kapi neka omongan kapi neka sampai omong napa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ta omong keng grigiken salecor ngrasanen oreng napa seborong kaler ngerasanen orang cat nyacat orang iku aku temen kapi hisap bener ntar mau ke kau leban bancinangan hisap keleban hisapan si enteng amin Allahumma amin. Jadi orang si apasan eka sekonek hisap nah tak patah banyak hisap nah sebulan pasah menahan lapar, menahan haus, menahan arceng, menahan ta'ribah, menahan lu sebarang kali ditahan. Nah ini kayak kebe sampai di luar bulan Ramadan sopajana apa hisabna tak berep. Taib. Wa qad jaa fil khabar, dalam satu hadis diterangkan la yabla asyaratun, ada 10 orang yang tidak akan hancur jasadnya. Pertama, al-anbiya'u, para nabi. Para nabi jasadnya akan utuh. Ola tanda. Tekakan bi ola. Buto daging. Buto badan. Tak hancur. Para nabi. Nomor 2 wal ghazi, orang yang siap perang sedeh ning medan peperangan. Nomor 3 wal alim, orang alim mangkan cek ngalbengal ngarasanin orang alim, cek ngalbengal amoso bi orang alim. Luhumul ulama masmum, karena daging para ulama, dagingnya orang yang alim beracun. Mungkin si alim tersebut menerima dicaci, dimaki, tapi Allah Subhanahu wa taala yang tidak terima. Karena alim, mereka membawa ilmu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada manusia. Maka kalau mencium Ka'bah pahalanya besar, kalau menghormat Ka'bah adalah satu bukti bahwa tanda ketakwaan kepada Allah, lalu bagaimana jika kita menghormati orang yang alim, menghormati orang yang membimbing kita, memberikan ilmu kepada kita? Kalau Ka'bah saja dari batu adalah bagian daripada tanda syiar kebesaran agama Allah, bagaimana dengan ulama, bagaimana dengan orang alim yang jelas membawa ilmu, yang menyampaikan kepada kita? Tentunya para ulama, para masyayikh, guru-guru kita lebih berhak kita hormati, lebih berhak kita agungkan. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, yu'azzim, mengagungkan syiar tanda kebesaran agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah bagian daripada tanda ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah dari batu. Terus ada mau amul jaki ke guruna. Amul jaki da para ulama. Amul jaki da orang sesoleh. Amul jaki da orang semolang kulit sampian. Alif, ba, ta, molang salat, mulang Al-Quran, terus derma jelas punan. Mun tada ulama dari kamu kulit sampean bisa di ilmu nih kamu bener dari ulama, maka menghormat daripada ulama, karena ulama orang alim nih adalah bagian daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa tanpa kiai, tanpa ulama, tanpa guru, tak mungkin ilmu depak kulit sampian. Nah, makanya orang alim ni kekuaku tak rosak jasa apa? Orang alim ni ketak jasa rosak, jasa nomor 3. Nomor 4. Nomor pertama para nabi, wal ghazi, orang yang perang. Nomor 4. Nomor 3 orang yang alim. Nomor 4 wasyahid, orang yang mati syahid. Nomor 5 wahamilul Quran,
Orang yang hafal Quran, hamilul Quran, bani hafidul Quran. Hafidul Quran tetapi lebih pasah hamilul Quran. Karena hamilul Quran ini bahasa untuk orang yang hafal Quran. Adapun hafid ini biasanya dinisbatkan kepada orang yang hafal hadis. Hafid. Al-hafid ini biasanya ke hadis. Mohon Al-Quran al-hamil, keng jarang beda orang ngaku al-hamil nika. Al-hafid sih beda penghafal Quran. Apa salah? Ya tak salah. Keng bahasa ni malai oning guli sambian, malai tak jambur. Mohon hafid nika dek hadis, mohon hamil nika dek Al-Quran. Taib. Nomor 6, al-imamul adil, pemimpin si adil. Pemimpin si bijaksana, pemimpin si adil. Wah syukur adil ongku. Adil nika tak lemele. Adil nika menghukumi tepak ngoko mana. Tak pola na orang ria semak, tak pola na orang ria kerabat, ya, tak pola na orang ria pendukung. Hari bilang tak dukung singke kereng, oko mana. Ini tak adilnya mana. Jadi adil nika maksudnya tak tebang pilih. Sedaja yang gep sebagai anak, sebagai rakyat nih yang gep sebagai anak, kayaknya mereka tua, kepala, imam mereka itu orang pak. Imam ruku, ya makmum noro ruku, imam sujud, makmum noro sujud. Lah cuma mon imam mereka pun sopir imam dia, imam galu-galan, imam tak adil masalah, lopot dari nikah jauh, tak masuk dekat orang sepolo nikah. Saungkuna pejabat nikah besar kemungkinan jadi orang saya selamat. Kemungkinan dan kesempatan bagi pejabat nikah untuk selamat nikah saungkun raja pak, peluang raja bisa membantu orang saya lemah, bisa bangun masjid, bisa keputusan keputusan tanda tangan ini bisa merubah keadaan-keadaan seburuk bisa jadi keadaan sebagus. Sampun raja karena pun letak kuat kelaban kudaan PC tak amunyi sampun PC tak suara keng cuma kisi nikah naikin yang 270 triliun ini dari mana ada eka kan denyang se 200 petong polo se 400 lebih ruah bansos ruah langgi ya ada songkun pejabat nikah kemungkinan besar jadi yang selamat nikah raja banyak kesempatan nah cuma karena tak kuat kudaan nikah tak mampu. Terus pontok saja ngelanjeng kita kok nyar-ngelanyar di kimun imamul adil ya. Nomor petok wal muadzinu orang si adzan. Waku orang si adzan nikah le Arabi Gusti Allah pelancong. Di saat orang pada culon-culon senikah terus selamat apa? Karena orang nikah atompo sibu tomboan. Manosah dari awal lepa polong tining Gusti Allah dadi situng. Wallahu a'lam nasib kulit sampean beri ka saat nikah. Manosah dari awal Nabi Adam sampai manosah terakhir epa polong dadi situng ning mahsyar. Areh sekelan laku keterangan nikah kemudian insyaallah beri keterangan nikah bolongan yang mahsyar nikah qadaman ala alfu qadamin atompok sampai 1000 tompokan benih karena copek benih pacet tompok nikah sopaja orang yang tak selamat orang yang celaka ngerasa aki bahkan orang yang seneng mahsyar saat nikah ya Rob mon pacet kule pemasuk ke neraka tuli pemasuk tak kuat pak mula karkul ini ketidireng celaka ya capreng masuk neraka tuli pemasuk tak kuat kule beri kantone kita masuk neraka minta masuk ke neraka neng masyarakat tak kuat pak saat nikah. Nah orang si adan nikah pelancong le era ilain lancongan bi jerapa pelancong bi Gusti Allah kuaku orang si adan muadzin adan nikah di lafaz udhun nikah makna kopeng. Maka anak kene mon kabit lahir sekanan iadanin sekacer ekamaten sampai mate jadi orang odir antara anak adan lahir iadani mate iadani gia
Hayatuna bainal adzanain, kehidupan kita hanya di antara dua adzan. Adzan pertama kelahiran, adzan kedua kematian. Lepas teponan. Mereka adzan di lafaz udzun, isabai kopeng. Karena kene ini tak paham, cek paham. Ngeding bayar tak ngeding, Pak. Tetapi tetap sunahaki. Kenapa? Karena sopaje bareng saya masuk kade ke dalam kopeng nikah suara adzan. Orang yang ding adzan pancet tak lemah wudu, tak lem ceke, tak lemah wudu. Pola ki bayi tak ya ada ni dia. Duki mon bodo puting beliung adon kapi. Allahu akbar ngerok adon. Allahu akbar. Benar kaki ngeding adzan je dem. Adzan di lafaz udzun. Nah muadzin gua orang si adzan ni kah? Pelanceng le erbi Gusti Allah. Orang si adzan. Masya Allah ya. Orang si adzan. Orang si adzan saya tadak pejaran. Adzan. Terus orang si adzan wal mar'atu idza matat fi nifasiha. Perempuan yang mati dalam keadaan nifas, artinya pasca kelahiran. Mereka ni kocak jihad wiladah. Ngelairaki anak ni kayak kocak jihad wiladah. Apa perang, Pak? Apa perang? Singkah umpamana bede tolang petong polo tolang potong mesekalian ni keki sakian ibu bektong ngelairaki kulit sampian. Tolang petong polo tolang permok mo sekalian krikik ni neng du polo kapina sebedena tolang permok potong sakian ibu sama keluar anak bayang aki panjenengan catanya sakit cong rasanya tolang potong kapi cong jangan bu ini kayak kocak jihad wiladah orang bini saya mati dalam keadaan nifas ni kah kuaku neng kuburan buto, Pak. Tak ancor betul, tak ancor je sata. Jaga tining Allah Subhanahu wa taala jihad wiladah. Tiba ada orang kana ngoda matur dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya setiap malam alhamdulillah melaksanakan salat 1000 rakaat. Kemudian pahalanya aku berikan kepada ibuku yang telah meninggal dunia ya Rasulullah. Apakah aku sudah dinamakan orang yang membalas budi kepada kedua orang tuaku ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, seandainya 1000 rakaatmu dibandingkan satu nafas ketika ibumu mengandung sampai melahirkanmu, maka 1000 rakaatmu tidak akan berarti apa-apa jika dibanding satu nafas dibandingkan dengan 1000 rakaatmu. Mulai ngandung sampai ngeleraki berapa kira-kira? Berpenya beenembuk dia. Masya Allah. Mangkan tak bisa kalau sambian ni kebekal abelis kireng sepo. Nah ibu seseteh dalam nifas ngelairaki nifas pas mate syahidah ben bekal buto je sata tak bekal ancor pagi neng kuburan. Neka kontong na orang bine sing ngelairaki. Namun sambian ni ngalah orok apa? Anak tan orang di anak ngandung tak ngandung. Mau nembuk pantes sarotang anak repacat embuk sing ngelairaki, sing romat 2 tahun nembuk sing nyosoy. Gini kok nyoso saya. Tanda kalah abi bayi. Embuk rumah keluar cetak. Mun gini kok kan bagian melebu cetak, Pak. Kayak ngalah orok tangana. Anan siapa sih anan bini aja. Sampian tanor apa paling karo kerong cium pembeli boleh gambu ni cium pembeli boleh gambu tak kuat tak betah. Masya Allah embuk sekacir ngemben sekanan nyogu tomang kelar, Pak. Sekacir ngemben anak sekacir ngocek ki kuat ki nangan. Kena malaikat tak bersayap ibu nih luar biasa ya. Jak siak-siaki mun ki pada ibu jak patah kerja jak patah keda semampu nempunan semampu minimal jak sampai maka kecewa paham yang ki
Jadi orang bine wal mar'atu matat fi nifasiha. Orang bine se mateh dalam keadaan apa nih? Nifas. Hamilul Quran, ini penting hamilul Quran. Montro reng tuana tromolje. Reng tuana tromolje. Kipan dia hafal Quran ya. Mun lah bapak tak hafal Quran, ya harapan besar ki anak nih kah dari masa kira hafal Quran. Karena ke aset keuleban panjenengan pagi ning akhirat anak nih bakal nyari ring tuana. Apakah orang se hafal Quran 30 juz to? Engki hamilul Quran 30 juz. Cuma lebih sampean si hafal Quran nih kah mungkin cuma Yasin si hafal. Atau cuma waqiah saya hafal, atau mungkin soratan saya hafal cuma dari alhaakumut takatsur hafal. Cuma niku wajib raksa hafalan nika. Cek sampai tak hafal, bilon hafal Yasin, siti tak hafal, dosa rajam dia. Walaupun hafal cuma Yasin to, tapi saya dosa rajam ini bener saya hafal 30 juz melolo. Saya hafal Quran teka pun hafal surat Jumat matalan, surat Munafikun. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, uridat alayya ujur ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Ditampakkan kepadaku pahala-pahala dari umatku yang telah dilakukan daripada kebaikan. Tampaki dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kencur ngaji kulit sampean. Oh neng Kanjeng Nabi Pak. Uridat alayya ujuru ummati. Ditampakkan kepadaku ujuru ummati, semua pahala umatku ditampakkan kepadaku. Kencurna salat berjamaah, kencurna ngaji, kencurna pasang. Oh neng Kanjeng Nabi Pak. Hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Sehingga pahala yang sangat kecil berupa apa? Berupa membuang kotoran di masjid, nyocein masjid bertemanco, bersihin, bertemanco cek-cek, buang, hatta sekadar nikah, membersihkan kotoran di dalam masjid, fil masjid, tanpa aki kasengkok can Kanjeng Nabi. Hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Pahala yang kecil nikah, kenapa? Membuang kotoran dalam masjid, tanpa aki kasengkok can Kanjeng Nabi. Sebaliknya, wa uridat alayya dunubu ummati, dan ditampakkan kepada aku dosa-dosa dari umatku. Tampaki kabeh kangkok can Kanjeng. Oh ning Kanjeng Nabi wa. Si ghibah, si anamimah, si tak apasah, si zina, si mabuk, si judi. Oh ning kabeh Kanjeng Nabi. Berarti masuk saka Kanjeng Nabi. Mata kercet dekat Gusti, maka kecewa dekat Gusti Kanjeng. Falam ara dzamban a'dhama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Namun aku melihat dosa yang besar yang nampak kepadaku adalah dosanya seseorang yang diberikan hafal satu surat minal Qur'an aw ayatin utiha, atau satu ayat utiyaha yang diberikan daripada satu ayat, hafal cuma satu ayat. Thumma nasiyaha, keng sayang lupa apal surat Yasin lambok siti tak apal aju tu saraja aja tina aja aja masa Yasin tok lah apal surat napa mbian kulhu tak apa-apa kulhu tok lah masa aku lupa namun karo kulhu. Ada dosa saya tampaki kasengkok melebihi dosana orang saya beri apal Quran walaupun sesorat atau seayat. Keng lupa, tak deres, tak iya apalagi boleh, tak ulang boleh. Dosa raja nih kan, dosa raja. Walaupun seayat, walaupun satu surat, walaupun satu ayat. Apal wadduha, kelopai wadduha, apal sabihis. Mungkin ki apal mon sabihis. Keng mon lambe nika pon tuk bayi Jasim nika podo katon ben mare salat nika nyetor kebayai.
mulai dari rat soratan sepande, mulai dari la uqsimu sampai akhir. Ini kok ngelalar cakancan nika ndak bayai. Setiap mari sholat duhur deres nika paling seneng romo yai nika mun bede nak kanak ngafal lagi Quran, paling seneng, paling cinta, paling seneng. Masya Allah. Semakin santri dari Podokaton mewakili dari Yordania menabi tak salah nika tafidul Quran kanak dari Gondang Wetan Pasuruan duk remering tuh nawa duk seneng menang nyanyi asujud syukur mbun menang nyanyian asujud syukur pola menang joget ning imtihanan waduh seneng karo menang joget pada remeh menafal Quran kata dia. Masya Allah. Makanya sampean saya apal walaupun seayat walaupun sesorat apalagi ini kah. Nah, lebih-lebih surat Waqiah apal, surat Yasin apal, surat Tabarok apal. Wah. Neng macal Quran, jaga tedung sini kah ya. Masya Allah. Orang yang ahli maca Al-Quran ni aku jadi cahaya Pak ning dina kiamat. Wa man tala ayatan min kitabillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran tala yatlu tilawah bene qiraah. Wa man qara'a bene tala yatlu tilawah. Maknanya orang yang membaca Al-Quran kemudian dilakukan apa yang ia baca. Maca ayat tentang birrul walidain apok teh kering sepo. Maca ayat tentang napanya mana asolat solat khusyuk. Pokon apa saya baca elakone neka nyaman tilawah mon qiraah kana kene kana TK kana TPQ ka saya qiraah iqra-nya mana yaqra'u qira'a yaqra'u hanya membaca tapi tidak dituntut untuk mengamalkan apa yang dibaca. Nah kita bukan qiraah tilawah. Nah ning kanto waman tala ayatan barang siapa yang membaca satu ayat tapi bacaannya diikuti dengan pengamalan yamalakiyong ku esena daripada Al-Quran kanat lahu nuron yaumal qiyamah maka satu ayat yang kita kerjakan kita amalkan isinya akan menjadi apa? Cahaya kelak di hari kiamat. Makanya kancah atau ju bi orang nikah nyari orang saya seneng baca Quran ya khususnya yang bulan Ramadan mungkin mau tak bisa ngapa lagi Quran minimal jadi sampai tak maca dia lah mau tak bisa ngapa lagi Quran jadi sampai tak maca Al-Qur'an eman mumpung bulan Ramadan sepenting kan iman bener orang iman nih kepon bagus ponan orang beriman nih kan orang beriman nih kepon saya riwayat dari Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu warda beliau mengatakan apa Rasulullah SAW bersabda mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an ini seperti sifatnya utruj. Utruj ini kan berdasar mana macam-macam, berdasar mana jeruk utrujah. Rihuha tayyibun baunya harum. Jeruk ini baunya apa? Harum, ro'om. Wa ta'muha tayyibun rasanya nyaman. Are pada benar orang iman nih kah? Orang yang beriman, orang yang membaca Al-Quran neka pada utrujah, utruj atau jeruk baunya harum rasanya manis. Orang yang beriman sekelem baca Al-Quran. Mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah ta'muha thayyibun wa la riha laha. Orang yang beriman tapi tidak mau membaca Al-Quran sama dengan kurma, tidak mempunyai bau tapi rasanya manis. Tidak mempunyai bau tapi rasanya manis. Imun bau noro om rasana nyaman, neka istimewa. Umpama tade bau keng rasana manis, lumayan bon. Lumayan. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana manis. Orang seberiman keng tak maca Quran, tandi bau keng rasana ma
Wa mathalul fajir, atau dengan riwayat lain mathalul munafik, fasik. Wa mathalul fajir alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murratun. Adapun orang yang fajir, orang yang selacot, orang yang sebejot, keng seneng ngaji. Masih bejot mau nado urusan, apa? Nyaman tajwid, orang mari montuk masih maleng je. Alumni dia nyaman macam bilang kiki dan menang tok neng TPQ je lomba tilawah dia lomba kiro nyaman bi suara nyaman keng sayang fajir bentera togel keng nyaman pengajina Arya apa padana raihana napa kembang se riha thayyibun bauna room ingat kembang bauna room wa ta'muha murratun ki ngrasana baik ki kembang-kembang nih kala bauna room ki ngrasana baik ada bunyan apa aja ki ngacito muah mari ada urusan di telepon ki durung kolaan toge lagi tak kolaan tapi lumayan norok darusan pak terawih wah semangat nih tak telat sekali darusan pokoknya tak turun sampai 10:30 mulai kolpetok telebat seperapat kengi dia fajir kengan lacot kelakon akhirnya mana kelakon orang masuk yurus keng seneng maca Quran ria pada nekempeng bau neroom keng ngerasana baik. Wa mathalul fajir alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handhalah. Tetapi yang fajir tidak gemar membaca Al-Qur'an, tak hendak baca Qur'an, kamathalil handhalah. Neka padana sifata putra wali. Apa putra wali handhalah nika? Ta'muha murrun wala rihalaha. Tada bauno rasana paek mun kembang ki lumayan. Ki beda sedep. Kembang sedap malam, kembang mawar, keng tek keneng kakan. Mun dia tambah jeruk dia ngekakan nge bune jeruk nge mun tak kentoan mun tak senep ta pun pian tekening kan apa-apa nah tok muhamurun rasana bae lari halaha tak ada bau ada yang fajir selacot bojone ngado rusun tak ada rusun bojone ngaterawi tak terawi keng mukmin iya keng mukmin keng fajir keng lacot lumayan mun si baca Quran mun si dibudir ya wis tekan kakan sekali pon se nomor berapa wal ghazi wa syahid hamil Quran wal muadzin wal marmata fi nafa wa man qutila madluman se nomor belu se nomor sanga jadi orang se mate ekane ngaje madlum orang yang dibunuh karena terzolimi racun karena pun macam-macam cara napa kon se mazlum orang se kane ngaji nomor terakhir nomor 10 waman mata yaumal jum'ah wa lailataha orang se buto jasata orang se mate ning hari Jumat otaba mate ning malam minta ke pangeran pandik cita-cita apa cita-cita nah trauma hari Jumat trauma tiap malam namun malam Jumat aja neku apa teku Al-Qur'an hadir majelis kemis sore dina muntromati dina teromati hari Jumat gorjulonggoro teromati malam Jumat tadi kegiatan saya bagus saya positif malam Jumat gunakan untuk amal ibadah mulai sore sholawat mari maghrib yasin tahlil mari esok sholawat boleh hari Jumat tabarok napanya mana kahfi sholawat dengan hari Jumat pandi cita-cita pak pandi pengeterong kok trauma tian dengan hari Jumat atau dengan malam Jumat tekan di Gusti Allah insyaallah syukur sampean nungguan pandi cita-cita sampean terongakan nyaman odi nyaman tapi tak mate nyaman biar mon odi nyaman bikin mate nyaman tak usaha odi nyaman ya penting mate nyaman lebih penting boleh cetak odi terus sih mati mari lamun odi nyaman tapi mate tak nyaman kami nampak nyaman ning dunia tapi sengsara ning akhirat
Sepolo ni ka orang sebekal buto je sata. Nah, kula nekanaki Al-Qur'an baca. Seapal, sesorat, seapal, seayat, cek sampai tak apal, cek sampai kelopai. Karena beda kau lemereng tibi ocan orang ni ka. Lambok engkau pacet bisa baca Quran, seting kau cekkan apal, macam kau tak tahu seti macam lah. Arya dosa saya tampaki ke Kanjeng Nabi, saya ada lebih raja kata jirican Kanjeng Nabi. Tetapi amal kau leban mancenang tampaki ke Kanjeng Nabi. Saya bagus saya tampaki. Saya cuba juga nih tampaki. Maka tak ada saya lebih cuba saya tampaki ke sengkok, lebih cuba dari orang saya beri hafalan Al-Quran teka sesorat teka seayat tapi lupa. Beda orang kula mereng tibi ocak nih ka. Bener caan. Lambek toman muntu. Abi tahun yang beri kamah. Pas saya beri Quran nolak, beri Quran yang ngocak. Enjak kok cak beri Quran, kok tak tahu meca lah. Bila kok meca tahu, seting kok tak tahu meca lah. Padahal nyama santri mosok tak apal lah karo wadduha mosok tak apal lah. Kan tak kira lebih nyana apal lah. Lah nikah penting kau lebih panjenengan ya jaga Al-Qur'an male. Mau tak bisa ditingak jeruk minimal ya ditingak korma deh lah. Korma ya tak ada bauna keng manis rasana. Senekan nggih. Matur muga sakone dadi ilmu semanfaat. Matur muga insyaallah anak poton nika beda sebekal hafal Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Jadi untuk laku libur Kemis Halamatullah Kiai Munir Ali neng Wonorejo nika pengumuman sekaligus undangan. Saya berharap panjenengan sobong udur untuk menghadiri acara haul laku dimulai 4:30 istiwa atau pokok 5 istiwa. Jadi mau berangkat 4:30 di kantor sedeng. Kol 5 mulai burdah, marburdah yasin tahlil, sambutan langsung doa singkat acara. Hari Kamis laku Rebu nih libur, Kamis juga libur, Jumat seperti biasa libur. Setiap Jumat kula ngisi neng Habib Mahdi neng Karangsono. Nah Sabtu ngaji, Ahad terakhir, Senin benyaring terater, Selasa nah tambah tako beda si atalasan boleh. Tahun yang pian norok Muhammadiyah apa norok napa pian? Norok NU apa norok Muhammadiyah? Sama kula tanya ada orang bah. Atalasan napa pian? Kipokon kula neka no Muhammadiyah napa NU sampean? Muhammad NU jangan gaya. Muhammad NU. Jadi ya Muhammadiyah etoro NU etoro. Jadi kocak Muhammad NU. Si akar tokar saat telah ada tore senor pemerintah lebih selamat ya ceter kebeter lebih bisa dipertanggungan jawab norok pemerintah bodoh alat ta bodoh sidang bodoh macam-macam tapi malah beda lakona menteri ruah yang malah tak ngakan gabut iya gaji apa gabut ya bener gaji salbut ya gaji salbut yang malah beda lakona menteri torok buntek pemerintah perkara beda Muhammadiyah deki tak pada tina lah langkep Muhammad NU deki jadi malah tak akar tokar kama jadi sambian lebih saya norak pemerintah yang kita tahu sahanya tanya tahu sabun nilpun bian pon tanya jauh di nara norok di mana cek kupu tak kira burung tak kira gagal terus setelah sana ya jadi Ahad Sabtu ngaji Ahad terakhir Senin takut banyak orang teratur Selasa nih kapon ampun lah takut berdengar takbiran. Matur muka insyaallah panjang umur, sehat walafiat, tahun boleh bisa pangki boleh dalam keberadaan selangkong saya. Teti laku libur, Kemis acara hall, Aba matuatan kaula, Ki Munir Ali Wonorejo emolen pokok 5 istiwa. Hadir menabi subung ubur male menabi subung udur male oleh barokana beniaten ngaholen reng sepo bi tibi. Paham iki? Niat ngaholen reng sepo bang sebeng, reng sepo bang sepo sampun pleman ke alam kubur. Matur muka pada selamat. Lanjang umur sehat walafiat wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli